Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Lobeta khunna waqtum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade me dalgomenna jehifa mewati geega madu kollumuge fursate. Ade enkamun geega algomen heda kura waqtu tahuga algomenna kuravena warak gina kantattange bahori. Emme muhimukamaki Allah fardu kuravi fardu fasnamade ailage mi hunna ekuga ada kuraveto algomen azum kandala masaka kurun devane geega mihunna ekuga kudinna ekuga heda kurave wagutu koluga ekudinnan Allahuga kasha kula dumwantakama ekkawantakan hadan koddinmu gotun kuda kuda wagutu kola heda kofan nasihetuga bas kolun adivalu adi algomen familia ekuga ailaga mihunna ekuga heda kurave wagutuka ki ailu gulum badhe kurmatta kalibe fursaten hadisuga aiswa wani من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه أميه عمر دقوة أميه رودي بركان إتروان جد أميه أميه غاتي ما جقولهم بده كراشه لو بتأخذنا وقتهم مفادا ranuge fursaten algomina libeneto enkamun geega mi hede kureve wagutu koluga we have skinen hewkanta kurma dua kurma zikur kurma mikanta taka samal kandegen mi wagutu kol hede kureveto emme mes masak kurambi erun algomenna geege terege wes hamaje huma ufawri kam fenigendan allah algomen emme wes amal kurmege tawfiq de bash amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh